Teshie, the huge coastal community sandwiched between La and Ngwa in the Greater Accra region. Teshie has 5 main clans and 38 rural communities, stretching from the shoreline of the Gulf of Guinea to the foot of the Aquapine Ranges and beyond. The last of 6 towns to be established, Teshie grew by leaps and bounds, buoyed up by a vibrant fishing industry. The town again hosts the Southern Command of the Ghana Armed Forces, the Kofi Annan International Peacekeeping and Training Center, the Lekma Hospital, and the Family Health Medical School and Hospital. And Teshie has a unique slant to the annual Homowo festival, celebrated by the Ghana Dangme communities. Her Chesebumo Carnival rivaling the best around the globe. Sad to say, a volatile chieftaincy conflict reared its ugly head within the royal Lenshi quarter, and for 30-odd years, Teshie lost its pride so low that the 2002 reports of the United States Department of Diplomacy in Action enlisted it as one of the most volatile flashpoints in Ghana. In December 2014, a new chief was installed at Teshie, Bechonlo Ni Ashite Akonfran III extended an olive branch to all and adopted a consensus-building attitude that halted the riots. And one now, I take my name, you see, boys. Germany in a war. What about fish? Kingmaker, you know, by us. In the other, he was. In the Ojoba, I can think he was. She can't see me at Renault. I'm going to go back on set for you. Dana Lucena, Echena Conole, Nikele Ake, A Conole Yao, Ulenuko Ninja, Bia Proa, Nia Sazayo, Ebe Shelena Tete. Yebote chumbu, ekwe fayebu, yekwe nye mocho, non ke non ananwe mia fefe, kopa nanwe tamo mokoni ejablochi, inkentanyelo, inkentanyelo, diananu, inkediananu. Fair watch it, Niji Teshie Mantse, Eje Nuchmo Pashi, ni war, ni waji be what fair yaka was supporting it. Money ye, Papa, Lenny, a USA. Money Chuni Papa, Le Akawa Le Cha, and Nomi. Money, and that's what the Papa here, Le Johnny Yata. No fear, no ni fe, ni ma ye. Wakawahi wale bad piali. Yele ebiami e promona. Ebi di Teshie fo. Kwata o afibe. Baba one. E promona fe bomba. Onu oyu one. Lek magbe promona ate shikini.
ni wafe agba wafe isan e jake tani afine ba ende ake machines babo de shop na start keji ojo mo femo tutu ake na plate Mantse ni woni ne sheba lo je Mantse ni kumo ni bi ni ya ana no ni ya money bi abi ni mo ta o eche fe yi o se le ti mo ni mo ejo iwo olu o yo bi e money ni mo ejo no bi o amonu oba ya o ye wo bomoden ni wonye ni wo fe kome ko ni bi atanwo chichi ke ho fe ki ama no ya ko ni bi fe aya no pepe ya wo keke wo fe wo dan to ejole. Just when the sheep got to an even keel, some unrest began once again, pushing to the cold room all the dreams and aspirations of the new chief. First, the chief priest, Numo Aje Kwanko II, passed away peacefully, but the installation of a successor brought hiccups. Sani Kewulo Mogboe afe yala ni asa atele sese dana wo ni tanu na jie lekeje wo nhia dani gbegbele o ake abawo wulo mu shi anyeko afe ne egbo ke egbo no labia ne ke yo hia ake awule wulo mu wo le Teshie kusumi kejebena batu Teshie ake labia ye wulomo ye Teshie siete ye tiewe nomi ayolumo ye eko meji ni aje sankumawe eko me hunji oshakanyewe ke eko me hunji note kumawe ne keshia etene nomi ayolumo ye eje note kumawe ni eba ni aje sankumawe ngo ni aje sankumawe shia yichuwe le yo higbe ake emo bile ekomri le ha afio kusun aha le kejebe na babo Teshie adekra den labia ko yeko bulomo pen esane mancho mu efen ana aliake keji wulomo awo wulomo na hale elabia keji na kan wulomo gbowe elabia hu le hu ehion esomo na esomo wulomo ekeba na agbe keke atogbeja no to akewo wulomo kokro na kanji wo gbeja no to ni kashin ye Teshie ne. Second, the sudden installation of a supposed youth chief or Oblahia Mantse at Teshie Bublan in January 2021. Na aka obla nunko ni ku ekeda ku tuoni na tuwa meke ni bi ni keneke langas bi na enyo e balaka ka wole Bublan Oblahia Mantse hije lojino ni akeleba ake tafrache eba wo mami mbe ni mami afi ri yo bena ayagule nu wonu hihie eba afi etemomi ni manu hi na wo posifu atoenu na ka amekpanu na mefi o sha amegbotu na mefi no se ake ena ake ebeshi domo besani eke ehe adamu ulomone ke man olupa ekome koni ake na agba aba. It took the approach of Teshie Homowo 2021 for the ill-installed traditional rulers to perfect their acts of lawlessness, visiting mayhem on innocent citizens. Wofena for no bagboy. Ni wo bagboy unke. She ameni bani benu oba amefa mete. She ni bia ehwe ewuje enyu. Ni obatu. Oba janso na roji. Kejendo se oba manjano. Ni wala gbem ni ke boni awamenga ni ha amishka na ambafio ni ene ka police fu jemla
ni abakwe ni ke 20 le baba ake wulo mo monitor sie le je wulo mo ni aba atu ni na ka no ko ba be ko le efiake Teshie ba atu mo Zimbabwe gbe mi ju enye ba ngbe ni asha we bia la gbe mi ala ma chuchu na kan kusumi long and short won ngbe. And they really carried out those threats. I go to 12 to 1. She na gunshot pa. You twin say ba. No gunshot. You go all in near no man run Teshie ba do mo shin nje ma wo na. Agam ni jini ni ya na akotwa mi ni atola atun. Shin ya gwa mu go do mo shin na gba ndi point mo atola jakose. Bele point yo mi no pa ni eto anan. No ni eto anan la ga no go kan eto am. Shin ya gwa la bomba boba o kabona ndi mje. O gidi enga chumi ka ten shoni ya phone and yes ni ya phone aga tu jinna to ame na rush mi ka te lekma na ga mi te lekma transfer mi ka te 37 o 37 jin ni akwa gbajano to efe na jin gbajano to efe 5 August ye na ke ate shobuli mu ni abashia ni ashijama ala ma kwa kwa ni bi no yin phone ni sha video ke ni we yin ma sei be o yin kemba Oba won wa se akwa so mi je me won wa se me o la langa se me pi na ho lo fo jiyan mi ho lo fo jiyan pi won se me kemine point mini won no ba ka jo tu ni ya na bi ene o moto je ko ba cross me ya cross me mi gela ke o e fe fast ko ni e ke moto e sin ye ko ma na gbe ma fe mi ni ma o if we no pa acho na le tun akwa le tun mi kwe no ni na de fe mo le echo afa ne ke o je me ni eni ko ma fi agbe am try to make him ball lo still igbe me fe yin fu mi bi enjo mo mi ake ki gbe se bi ene gbe me ni am try to ga na magbe mi we sa ma fi mi ni ma jo fu o ngena de ko be yin fu na de ko me ke yin fu an le to mi ke na machine ke gbe si. Then came the Gbemirela ceremony, the event that banned drumming and excessive noise making. The cabal once again defied authority. Kesha afie na gani hinti man. Ye man dia chemeke wulo mo anti ye. Wa share we bi ye. Waji menu odomo. Keje brima. Ni wafi okusun afine ni wabaye ne le hu abachewo keti le chewe bi ke bi efe wafi obate la ba ha ofin yi ke ma afin la na ke o awo wulo mo eko bi e wo be apafa ne ke wulo mo enyo na efe achi amefe apasashin koni boni ali na sha obi etu o keje blema ko na me ya ofin obanu nshina kan be kusuna sanachu emi fe achu fe ehye beni juwe na gba alagbe mi wa sha obi o basa wo hi ake obaya lebi ko eheju ni sanu wa fe fe ehye nyima ka enyomi wo bon wo he na abu amo shuwa no fe no me buku ba shinyetra na la agbe mi enye a kemine me kuku ba o gbe mi ehye time na kela shi won buwa wena ake nya kwa janu langas ke police ke twin shi jeno ko bibi na kan lo oye jeme ka ochu wo bi aka nya kwa ake na nu otie yo lo mache nwo bi efe nshi bi efe ninga ma ke bone ake ni yo nu wonu hu ake member na me ga alagba mi mi npa mi fa moko wa ke ayo wo sa wo hi no wo ko ege ni bi efe wo sa fe me ni ba domoshin aka ma hu dra fe ka ma ke wo ke wo trash ya hu ake nu wo le kusun ke gbejiano to ake la agba mi ene afeko iko dan alla ko gbe mi nke jo bu ade ni abato Teshie ake aya hu jila lo ala gbe mi ni asha we bi domoshin ya ke nakan gbejiano to ake ni mele no ekeni shi ashia we ameji meni jejlase na mekekpa lo osabue na ke yu afie eja ashia we
Bon no jino na ke la agbe ni. Imeje family go ni ke mbra ko me oto la ma frag. Kuni wonya mi yen kuni waka me aya share we kuni ameda let amegeba. Obe mi ni waka me je gbogeje Paris here ni wo se abraje we yin ame police lo le ma je ni police we ko me taram. Sini wo se je no na me ge wo wadan waka ma ge o shihan ye asha we ye wo yin. Obe ame an wo ya. Ame go wo me dan. Ba ame ge me wega. Omo go me esiwo ni echo gbugbu an cha ju esugbe. Esi fan bi eni domo ta le mi ke police we nga me domo su. Na mba bi mi age iye don side lo alo ngbe side yo mi le bi o mi yin meje fan wa ge o ke amaya ko ni me ni ba la gbe mi am ga ma ba o ni am bi o mi nle na je mo ni maji wa me ge wodo mo sisi amemba na me siwo na me to cha tu esigbe yo wo ba inside kun wa bo yin meje ni na police commander de je ni ji Teshie police commander ejepo eshiam ke ba janu wonu wo we nwa bo imeji amanaga no netenu ne wo be gbe me amenya me ga wa ya ashia we wo be yomo ni ya tenu eje ni sini wo kogun wo na ge police commander e ge police oni pa ekumi amedomo kotoko we tu eyin eje me ni amenka langa difu age am pa me fana me si koni me ni ba fe kusu aba si nna me ka me di ameya yo wa me si obere wa na ne go obranya manje ni efan geje churches ke bane ke obi aga me ase ni lege commandant bo yo mage am si ego kwa me ya ego ni janu bi ene mo ko fe ni go eje si janu am gbugbu bi e ama me no ni lele woni police commandant ni domoju ni ekwe obranya manje ni egele wiye nege e to ga nutumo ni government efan alo security council Teshie aka mba tuwe amenya ameju in langa the frame instruction. Unfortunately, the Teshie and Kwaobotswe divisional police were brought into the picture, but they did not do enough to either stop the wrongdoing or punish the wrongdoers. Many are those who suspect that the Teshie police has been compromised. Many ke langas neba aliame ni prosifo ehun liame. Many awomla aka meka tuni na me fe nde aliame prosfo aliame acha me video mi hu yo mla be Ghana mini hewo ni prosfo yi amenyeko ni a check de kegbeme ni abia me ni kwashi mene alo bona yu ake ke loko ni oda no ye ka bi bo sane hin bo yu mo na kan ibale wonpa amla lo fo afai ekome fe mo ba fe hyan bo modin ni ame cheme ni ame achiameta na meke langas ni keme na me kumo yemo na koni akama agbasani ni to egbramu ni yo akenham no ba fe okon e ba fe kokobo wo se ke mko ya fe ko e ba na boni e ba fe. And many are those who are asking about what the Gazette Teshie Mantse and his divisional chiefs are doing to stem the tide of lawlessness in Teshie. Beni wonu yaka awo neke Obrahia Mantse ne. Ogma wolo ha police fo ye. Ake noni ayafi male hinu kunu asana. Ache wo fe ka me atrashi. Ni boni agbra mi amefe amehe amewo mi ake gbehe na me ya ehin wa me pafa ye. Na ka ma ake amechi ni ameto. Kona me ba na Teshie Mantse na atashi. Koni ke atashi ni atono fe no gbejano to e ba hin fe moju ehin fe moju ko na akwe no wo shije me no benu wa na ame atobonu nke ni bi achukusu wo twa profonu eke ebe mami he was out of jurisdiction he wo no ni pe ni ba anye fe nya ke wo ka fu ameda megbena kan gbena Mantse kraka tuni. Meanwhile, as a result of the confusion, Teshie is unable to protect her interests. You have realized that we have ICTC block in Teshie, which has been gazetted as a registration center. No, and now it has been gazetted. I'm not saying it has not been gazetted, but what I'm saying is that if we have to blame you the EC. Because you haven't done your account to one location. I don't understand.
How can one location be included? Yes. Assuming the Teshie ICGC is also registered today, you have 2 centers at one location, one for La, one for Teshie. You can imagine the chaos that will happen. Ami Antoni abatikina ninue ahowe mejemo na abacho ke wo yowe nimpo fa wa fi Richard sejeme deni wonyo wo tiki ona ni pese eya le wo sabita frache ke lokuwe ake imeje won abape leleng abe kete keba shimene nyamo dromo na to njoleba ni wo no ni to makepe yi no na ehu wo fe ko mi wo ya wo yi ninge ke mbakpa gbe ake to ko nye mi play ni e ka ko be mi ko lo mo yo chimu ni wo be yo me ko me ni ke Teshie me mo na ise ni kanya yo na nye ba na ke me ko me ba ke Laboma Beach no wo be wa me je la me cross fa me na me ba me fish ka je water si aloje na kai je no pekeke la me wo ka me husuji pe sia kaji ote hene wo to bush road aka fe awula assembly echichi nu wa me we je ne kegbe ni yo na nyemi na amole tabie ame lo wo fe mi o pe kono ni by Jibra assemblyman he ko ni mi police station yo mi na ka nu wa ni no wa mi pa je fai he ni wa she ne mo ko ya na enwo na ne ba ka ba fe na ni ne ba ya hie ne ha wa ba se henu wa she wo ke waje himeji e ko wa ke menyu mple ni ahi ye kamie kolo yo titri wo ko kwe wa boka no kwe wa na e sanwete peshiete agbene wo husu na hu e wo nyeme na mebole wo ame ha shipo manya wo gme ne ke manje no ide fe ni jawo fe ekobe ka onye wo fe ekomie jano owanyeni wokefa wodienche wodibiaye. Good that the visionary Teshie Mantse has not lost hope yet. He still believes Teshie can reverse the unfortunate incidents and get together to forge ahead. Teshie cannot afford to let the great wind of development and opportunism slip through her fingers. Me pa ma bi fai wo fe kome ko ni wonye wa she shushu to jole na keke wo fe woda to jole ko ni wo bi ni ba wo bi ni ba keke amehu wo se wona ke wo shi wo se papa ka amehu abacha no e ko me fe mo no pa ha manu ya no e ha ma hewale e ko me fe mo no ha woda to jole se kaji wonye wo fe ko me wonye wọ́n ṣe máa mi yàtọ̀ jọlẹ̀ mọ̀ gọ̀ọ́mí ṣe wọ́n fi kùmí dàkẹ́ kùmí fi mọ́ lómi ìwàlẹ̀ yọ. United we stand, divided we fall.